Во продолжение на ово издание на Трен ќе гледате дали хрватскиот модел за државно субвенционирање на медиумите е корупција и остава простор за влијание во уредувачката политика кај седмата сила. Како да се најде објективен и рамноправен третман за нивно финансирање со државни средства. Ова се само дел од прашањата и дилемите на кои одговара професор доктор Здравко Кеџо, председател на програмскиот совет на ХРТ. Кеџо, кој во еден период бил и заменик хрватски амбасадор во Македонија, стравува дека Брисел нема да биде доследен на ветувањата кон властите во Скопје и покрај големите компромиси што властите во Скопје ги направија во договорите со Грција и Бугарија. Со професор Здравко Кеџо разговара нашиот колега Игор Стојанов, кој неодамна беше во Дубровник. Морам одмah reći da s perspektive čovjeka koji je sudjelovao u Hrvatskom domovinskom ratu, kolokvijalno među nama diplomatima, naročito na poziciji Hrvatske, to nama nije izgledao kao nikakav ozbiljan sukob. Žao mi je, ne bih htio da ovo javnost u Makedoniji krivo shvati. Ne mislim ja da je on bio benigan, da nije bio važan i da nije bio... Svaki je sukob strašan sam po sebi, ali iz pozicije nekog koji je sudjelovao u Hrvatskom domovinskom ratu to nije izgledalo ništa strašno. Mada, iskreno govoreći, uvijek je žalost kad se to događa. Mi smo imali situaciju da je hrvatsko vodstvo zatražilo da napustimo ambasadu, s obzirom na moguću eskalaciju, da smo mi u dogovoru sa ministrom vanjskih poslova, to je bio gospodin Picula u to vrijeme, zatražili da ipak ostanemo kao neka vrsta potpore makedonskoj državi i da ne zatvaramo ambasadu i da ćemo se onda s tim moći nositi u nekim normalnim okolnostima. Nismo bili država koja je navijala za nijednu od strana. Bili smo legalisti, htjeli smo poduprijeti Makedoniju kao integralnu državu i pružiti svu moguću potporu na način da smo onda pristali i sudjelovali svak na svoj način i u mirovnim sporazumima. To je takozvani Ohridski sporazum u kojem je međunarodna zajednica jako sudjelovala, a koliko sam ja shvatio, on je na koncu ostao živjeti do dan danas. Žao mi je što se o tome razgovara kao jednoj od strana. Volio bih da to nije tako, ali to više ne mogu promijeniti. Kako danas gledate na politička situacija u Makedoniji, site tije povtorno turbulencije u Makedoniji? Reći ću vam nešto što kao diplomat vjerojatno nisam izgovarao. Vi morate znati kad dođete kao ambasador, zamjenik ambasadora u zemlju koja ima neriješene granice, koja ima zastavu kakvu ima, himnu kakvu ima, a idete na mandat u zemlju koja se zove Former Republic of Jugoslavia. Dakle, vi imate jedan prilično nesređen situaciju i status zemlje s puno problema. Ono koliko ja sad pratim i vidim, možda je problema manje, ali sigurno nije bez problema. U svim ovim aspektima Makedonija, odnosno Sjeverna Makedonija, ima neki od suštinskih strukturalnih problema i danas. Ono što ja vidim kao problem, možda usput i kao jedino rješenje, pa ako hoćete i hrvatski prijedlog ili pomoć u tom smislu, to su dva pravca. Jedan je euroatlantske integracije, prije svega europsko-unijske integracije, i drugo je jačanje institucija i demokratskih poluga u zemlji. Bez toga to naprosto neće ići. Ja znam da u svemu tome ima i unutarnjih problema. Ja ću biti vrlo otvoren. Ja sam to kazao i kao gost na Hrvatskom radiju. Dakle, ne ulozi predsjednika programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije na kojem je Sabor imenovao, Hrvatski sabor, u drugom mandatu, nego kao neko ko je tamo bio i bavio se time, ko se bavio međunarodnim odnosima. Ja sam tad izrazio bojazan i strah da Makedonija ne bude prevarena. Ovo je sad ružni izraz, nije diplomatski. Ovako se ne govori u diplomaciji. Ja sam izražavao bojazan da međunarodna zajednica vrlo često puno toga nudi, a ponekad ne da baš sve od toga što je obećala. Strašno je veliki zalogaj pristati na promjene u smislu imena. Dakle, to je suštinski neopisivo teško i veliko. I mislim da bi bilo pošteno i iskreno reći da onda zato i zaslužujete, pa ako hoćete nagradu, da ne budem trgovac, pa da kažem da ste za uzvrat istrgovali da nešto dobijete.
Ja sam izrazio tad bojazan da je moguće da Makedonija na koncu ne bude, ili se makar ne imala osjećaj da je prevarena. Danas sam puno bliži tome da sam bio u pravu nego da nisam. Mada bih volio da sam u krivu. Ali i dalje nisam siguran da je to bila do kraja poštena igra. Иако македонска ситуација е многу поспецифична од хрватската, кое е искуството кое што Македонија може да го извлече од Хрватска на патот кон Европската унија? Ako si ne pomognete sami, niko vam neće pomoći. Šta god, to je krajnje simplificirano. Sad sam vulgarizirao do kraja. Ali kad sve skupa zbrojite i oduzmete, naravno niste autistični. Naravno, nitko na svijetu ne živi sam. Ni mi ne živimo sami. Ne možete bez partnera. Pa nisu to ni neke velike zemlje. Ni vaša, ni moja. To je u ozbiljnim gradovima. Naše države izgledaju kao mjesne zajednice u velikim gradovima. Ali bez obzira na sve to, u nekom strukturnom, čvrstom, nacionalnom smislu, ako sami si ne pomognete, teško možete očekivati da će vam drugi pomoći. Moje iskustvo je iz Hrvatske naslonjeno na to da smo mi najviše napravili sami sebi. Napravili smo mi sebi i problema, kao i vi, ali u nekoj konačnici za opstojnost, za državu i za njenu budućnost jako je važno osvijestiti činjenicu da to javnost te zemlje želi, nedvosmisleno želi, da je spremna sve napraviti, da je spremna ponekad malo nešto žrtvovati, ponekad nešto i pregristi što nije baš ugodno, ali da bi na koncu ostvarili cilj i imali svoju samostalnu suverenu državu. Međutim, postoji ono pod dva, da ta država bude demokratska. A za to vam je moja sugestija iz hrvatskih primjera. Izgradite demokratske institucije. Znate kako bi rekao Max Weber? Mi smo svi prolaznici. Kad izgradimo institucije, onda će one ostati, mi možemo prolaziti kroz to, ali te institucije će ostati. Vi ne možete imati javnost u kojoj profesor ništa ne znači, vlada ništa ne znači, ministri su zadnja stvar, ne znam da ne kažem što, učitelji su ništa, svećenici su ništa, akademici su ništa. Dakle, strukturalni, institucionalni okvir, ali da je on u demokratskom duhu i da predstavlja mjerilo vrijednosti. Dakle, onog trenutka kad to sve pogubite, onda će vam ljestvica vrijednosti otići naopako. Na koncu možda napravite nešto, ali to strukturalno neće biti država sazdana od čvrstih, dobrih, demokratskih institucija. Kad se to izgradi, onda imate polugu kojom će ta država trajati s manje ili više problema, s nama nekima ili s nekim drugim ljudima, ali čvrsti demokratski okvir i u njemu čvrste demokratske institucije. To će održati zemlju. Ovo ostalo će biti s puno problema. Така, а сега сте моментално и председател на програмскиот совет на Хрватската телевизија. Хрватската телевизија важи за пример во јавниот сервис, па и на Балканот. Како од внатре го гледате тоа и дали го делите тоа мислење? Kad kažete to u hrvatskoj javnosti što ste sad rekli, ne bi rekli ništa vi ne znate o nama, to vama izgleda. Ja ne mogu biti do kraja objektivan. Mislim, ja sam predsjednik programskog vijeća. Moja pozicija je nezavisna. Mene je Sabor tamo imenovao. Nekoliko je problema koje ima hrvatski javni servis, koji nije loš. Ja iskreno mislim da nije loš. Uvijek je javni servis naslonjen ili ima neku vezu s državom i politikom. Zapravo to je nužno. Vlasnik Hrvatske radiotelevizije je Hrvatski sabor, on imenuje vodstvo i oko toga se ne može previše dvojiti. Ja inače mislim da je u redu da država koja je osnovala tu tvrtku i pomaže u svakom obliku ima i neki utjecaj na nju. Ali ono što ja mislim da država ne treba raditi, ona može upravljati kao dobar gospodar kućom, a ne treba birati program. Programom nek se bave stručnjaci. Dakle, kao dobar gospodar, neka ta kuća, 3000 zaposlenih ima skoro HRT. Mi uberemo od pristojbe, pretplate, 1,3 milijarde kuna godišnje i nije nam dovoljno. Znači, nek se država brine kao dobar gospodar o našoj kući, ali bih volio da ne dira i da se ne petlja u programe. Programom nek se bavi struka. Hrvatska radiotelevizija ima jako puno aspekata koji se ne vide prema vani. Mi imamo simfonijski orkestar, tamburaški orkestar, džez orkestar. Radimo na 4 kanala, 3 kanala Hrvatskog radija, 8 centara po Hrvatskoj, međunarodne programe. Ja mislim da je to dosta dobro. Nakon korone smo počeli puno proizvoditi vlastitog programa.
Ima li nešto čime sam nezadovoljan? Nezadovoljan sam činjenicom što je javni servis jako podložan da unutar njega, kao velika državna tvrtka, ne možete sakriti ako ćete razgovarati ozbiljno i ako ćete biti mrvicu iskreni, da unutra postoje jako velike i značajne podjele. Ljudi koji drugačije vide. Ljudi koji drugačije vide politiku, svjetonazore, ljudi koji su po mnogo čemu u društvenom, medijskom i svakom drugom kontekstu različiti. Svaka promjena vlasti vrlo često dovede do toga da se mijenja kompletna urednička struktura. To je ono što ja mislim da nijednom mediju, a naročito javnom servisu, ne bi trebalo biti imanentno. Dakle, ja bih volio da se država za to brine, ali da kompletni urednički cijeli establishment u tom smislu, programsko vodstvo, da ono bude struka i pamet, a to znači da radi na razvoju hrvatskog društva, da radi na razvoju medijske pismenosti i da pruža sve ono što je javni interes. A javni interes, time ću završiti, mi ne moramo biti, važno je ovo, najgledaniji i najslušaniji u Hrvatskoj. Ne. Mi nismo tu da bi se natjecali s komercijalnim televizijama. Mi smo tu da budemo najbolji. Naša informacija mora biti vjerodostojna tako da je nemate potrebu provjeravati. On mora raditi i dati svoj doprinos u nekoj izgradnji hrvatskog društva. Kulturološkoj, humanoj, ljudskoj, demokratskoj i kvalitetnoj. Hrvatska го има тој фонд за плурализам, тоа се средства кои што државата ги издвојува за медиумите. Во Македонија сега има голема дебата за тоа дали државата треба на некој начин да ги финансира медиумите. Претходно имаше таков фонд во Македонија, па сега се укина заради тоа што тоа се сметаше за корупција на медиумите. Важно ми je da znate kako se može smanjiti korupcija tog tijela koji to daje Pavlu, a ne Petru. To tijelo ne živi od sredstava iz budžeta. Ja sam kao regulator imao tijelo koje je donosilo odluke, ali znate ko je nas plaćao? Ti isti nakladnici, ti isti vlasnici su davali pare da bi mi njima regulirali, kažnjavali, ali oduzimali koncesije, ali i davali koncesije i davali sredstva iz fonda. Po kriterijima. Dvije stvari. Važno je da budu pomognuti ti lokalni mediji, ali ima nešto što oni neće da čuju i ne vole, a ja ću to izgovoriti svakom prilikom. U zadnjih 10-15 godina oni nisu ni milimetra napredovali od svega toga što su dobivali iz fonda. Jedan dio od njih je od toga napravio samo biznis, a kvaliteta je ostala ista ili je još gora nego što je bila kad su osnovali te lokalne radije i televizije. Благодарам на разговорот. Molim lijepo.